Naravno, pozdravljam sve prisutne i evo nas 180 minuta do završetka ovog jesenjeg dijela prvenstva i svako ko kaže da je ova utakmica sutra protiv HNK Posušja ista ili identična kao sve druge, ja ću odmah reći da nije. Zašto nije? Nije iz razloga što smo mi u prošloj domaćoj utakmici poraženi od Borca 4:0 i mnogi su to kvalifikovali kao to da je nas Borac ponizio i ja neću ni to da dozvolim, ali upravo taj poraz koji je uslijedio poslije 7 vezanih pobjeda na domaćem terenu, što ovdje u Doboju, što u Modrići, je mnogo nam usložio situaciju prije i u samoj pripremi ove utakmice sa Posušjem. Neću se osvrtati na raznorazne zlurade komentare, jer to je uobičajeni folklor kod nas u BiH fudbalu. Ali ću biti slobodan da kažem da ova sutra utakmica ima veliki značaj za nas. Ova sutra utakmica može, u slučaju pobjede, a apsolutno se nadam tome i mislim da je zdravstveni bilten, to je zdravstveno stanje igrača bar malo bolje nego što je bilo pred utakmicu sa Borcem, i ta pobjeda bi nas jednostavno ostavila na visokoj 5. poziciji, a 5. pozicija u startu kad smo počeli ljetos pripreme niko nije ni razmišljao o tome. Međutim, o tome ćemo kad završimo, ako Bog da, uspješno ovu polusezonu, i želim samo dati značaj ovoj utakmici iz razloga što smo mi ubjedljivo poraženi, kao što ja ne priznam da je nas Borac ponizio, nas je Borac pobjedio. Nas je Borac porazio 4:0, to mnogo boli, jer to nije adekvatan rezultat. I naravno da ja pred ovu utakmicu sa Posušjem to moram naglasiti, jer i Posušje nas je visoko porazilo igrajući, kad smo igrali utakmicu u Posušju, i svi se sjećamo vrlo dobro tog 27. minuta koji je prelomio utakmicu, i svi vrlo dobro igrači, evo čitavu sedmicu naravno da pričamo o tome. Zašto da ne, to nas i motiviše, želimo se revanširati Posušju i sebe ostaviti pred posljednjih 90 minuta i gostovanje u Tuzli na bezbrižnoj poziciji koja je, kažem već, ponavljam još jednom, iznad svih očekivanja u ovoj takmičarskoj polusezoni. I dalje mi imamo zdravstvene probleme, i dalje mi imamo gripozne i pod temperaturom igrače, i zaista još uvijek ne znam na koga ću apsolutno moći računati. Ono što je dobro, to je da su oni sa žutim kartonima svi na broju, to jest imaju svi pravo igranja, vraćaju nam se u tim i Toni Jović i Siniša Dujaković, i znamo vrlo dobro šta nam ta dva igrača znače. A kako stvari stoje, ja se nadam bar od one 4 koji su bili bolesni, da ću bar 2 imati na raspolaganju da možemo da odigramo protiv Posušja. Posušje je izuzetno nezgodna ekipa ukoliko se olako shvati utakmice. Ja to ne želim. Čitavo vrijeme ponavljam igračima da je ovo za nas polufinale svjetskog prvenstva. Kad to kažem, znam na što mislim, jer veliki ulog, mi u slučaju da ne uspijemo pobijediti Posušje, mi smo opet sebe doveli u poziciju da u zadnjem kolu strijepimo da li ćemo biti u donjem dijelu tabele. Mi to ne želimo, ova ekipa vrijedi, ovaj plasman koji jeste. Ja znam da smo mi trn u oku mnogima i zato i jesu bočni vjetrovi sa svih strana, jer zamislite, molim vas, mi smo u ovom trenutku 5-6 bodova iznad ekipa koje se najavile borbu za sami vrh i za Europu. I iz tog razloga mi je veći gušt voditi ekipu u ovom momentu, jer ako ništa drugo, mi se borimo našim rezultatima. Niko nas ne pita kako mi treniramo. Evo, reću, nemam tajni, mi u srijedu čak nismo mogli održati trening. Dakle, nismo ga održali iz razloga što je bilo takvo nevrijeme da je bilo nemoguće bilo gdje raditi, i znajući da imam rovite igrače i bolesne igrače, nisam želio da ih izlažem još jednom riziku.
Ne bi samo volio da se ponovi onako nevrijeme, ako već i bude nevrijeme, da budemo napokon imali sreće malo, koje nemamo za sada, pa da mi idemo niz vjetar, niz kišu, niz kao što je Borac imao prvo poluvrijeme i sve što su šutnuli, to je ušlo u gol, nažalost naš. Ne bi volio da se to dogodi. Ja Posušje poštujem kolegu Branka Karačića, izuzetno spadamo u najstarije trenere i najiskusnije trenere trenutno u Premier ligi i znam vrlo dobro kako su igrali sve gostujuće utakmice. Izuzetno dobro su igrali, jedini su klub koji je pobijedio Zrinskog u Mostaru. Odigrali su kvalitetno i protiv Širokog u gostima i protiv Željezničara u gostima, a to su ekipe koje su sad ispod nas. Tako da želim skrenuti pažnju igračima i to radim čitavu sedmicu, da imaju pojedinci izuzetno dobre, da imaju vezni red koji je ratoboran. Posušje, ja mislim da ima čak u prosjeku najviše napravljenih prekida i prekršaja od svih Premier ligaša, ali isto tako 20-17 njihova gol razlika govori da oni i malo teže primaju golove. Oni u posljednjih 8 utakmica imaju, ako se ne varam, 5 neriješenih rezultata. I uz Gošk oni su ekipa koja ima najviše neriješenih rezultata. Dakle, znaju igrati na rezultat i mi to moramo eliminisati našom željom, voljom, htjenjem, zalaganjem. Očekujemo od igrača koji istrče na teren da daju maksimum, a onda da razmišljamo o posljednjem kolu i nadam se da ćemo bar u posljednjem kolu imati sve igrače na raspolaganju i moći reći da imamo šansu da završimo prvenstvo na onaj način u stvari na koji mnogi od nas nisu ni u snu očekivali, a to je da smo mi do 180 minuta pred kraj jesenjeg dijela na 5. poziciji na tabeli Premier lige Bosne i Hercegovine. Dobro jutro svima. Pa sigurno je da nas sutra očekuje jedna jako teška utakmica protiv ekipe Posušja. Teška što zbog protivnika koji je odličan, nezgodan za igrati, ali i zbog terena i vremenskih uslova koji nas očekuju, a koji ne vjerujem da će biti baš najbolji. Ali mi igramo kući i bez obzira na taj poraz u prethodnom kolu, mi smo puni samopouzdanja i ovu utakmicu dočekujemo i sa malom dozom želje, ako mogu to tako reći, za revanšom zbog tog poraza u Posušju. Atmosfera u ekipi je dobra, treniramo dobro, tako da mi sutra idemo na pobjedu i sve manje od toga nas baš i ne zanima.